ni bertar jik tha pen ni prime time news thamang pheni li imoni teron pi aprang si bertang ton ben chipa jormi dam te aprang bertang kung pi arjik tha West Karbi Anglong jeng kha harlong sorapen telehora dak PWD atowar pi ingrai et Dongka muka malongkar lapen tata mobile ahem konglong kacitong ajok inut arenga hukiso Surupadhar constituency number Adarsa Irrigation Department quarter Kipemi Thujiaphan Karbi Anglong Autonomous Council aphan Kachoningri PMAYG ahem soke patang de lapen ration card dosita sangkelong le alam kia puthagrat turpak kachasong Bertang kung piar jig de phit puthot bertang don ben chapa jormi dam snang Wolongko majia long ke do uttar phonglok pet chai ang tirona rongarat ration card lapen hem so alam kia puthak kachasong asai kedeng PMAYG lapen ration card ke tangte puthak rat aning kipung kachepaklang wolongko maji uttar phonglok pet chai ang terona rongarat PMAYG ahem soge patang pipedera jog rat manghu prong lapen job card tangka ke thap pipedera jog rat aning kipung chepaklang lapen ration card tokok penta sang kilong dunde dera jog non keto bom MAC ramsing timung aphan ke penram pado lasilahai kelang e japhan non keto bom asor karaphan prachin penlong edang jipusi rong aratum Kehang pon pedo jong CP pon pe pulotang ke non kibangji election ahut rong an tapawang long lepusi hadakat ratum aning kipung kachepaklang Langhin pen berta pangdak pon intrajit rong par news 24 Karbi Anglong Surupadhar constituency ke parlot number Adarsa ahawar langkadure saikachuti ki jiaphan kisunga jok Karbi Anglong Autonomous Council Irrigation Department a quarter propjin pen ki pimi thu jiaphan kachuningri Lakhain ko rahini Surupadhar constituency number Adarsa ahawar ratum ki chopen kireng ahar muso kachuti ki jiaphan aning kanwang tamen langa kisum thepik anpin athe bangso ahawar langroi langjing kilidung kawe penajo so kachuklem jiaphan pulutang te are chonghong pensi so kachuti ki jiaphan pangcheng ponlongji bangso ahawar long so kachuklem ji ahidi longle pangrum petpen chiri suri anta so se arit ajaido Lasi hawar arat atumpen kichipachini pon number Adarsa ahawar long irrigation department colony quarter ningkan crystal kebra trokner kep aningkan apran kikim pon irrigation department asai klembang puat tuma mithang ahasai kachiklem klepenajok langki pipe asong si thek pon long Lasinon Prapchin pen number Adarsa irrigation department quarter kipi mithuchia phansi hawar arat atumpen kachoni ripon pedo Palipathar pen berta pangdakpon jotno singbe news 24 Karbi Anglong Tongkamukam outpost ke parlo sojong anglong arayalong towar kachepe kachok chejok ihu mehem konglong kaching koinang Pinyada porpai kep apor malom sojong dan baskodung towar ki kumalong tata mobile agaria bang katewar ke chok chedajok Tongkamukam PHC along Dr. Orival Kramsa ahem konglong Renault AS02Y5330 aphan patong kang phit anpar tata mobile katewara tumta langkang dingsi kirap tunji kalesi pachat turong kusik berta longpon kachingko atum penan so pangini Dr. Orival Kamsapen atur sangpi hana timung piatum henlo Dr. Kamsapen kalpachini ponatengke alang lipang thangnat arenga hukiso awelang bonsitami alang licorabang masapso kiso ke tolo nonamat ke tata mobile kevegatumaphat Pang tek telang bon sitame prapjen pen ruitar lipon poposit Tongkamukam outpost along kito in charge pen than pachini pon Tongkamukam pen data pangdakpon tikanto terang news 24 Karbi Anglong West Karbi Anglong Hamren constituency ke parlo PWD atowar kangrai edajok PWD EM aphan prapjen pen ke peme thuji aphan ongdungarat kachuningri Kedamtang ningkan suruhinira kresur kepaningkan barla por RV ke jang pik penajok West Karbi Anglong kironi pen Tongkamukam kacheleng PWD atowar Hamren constituency ke parlo harlong surapen
Tilihor arong adak lang ketepen towar lang kang lumajok towar kang raet. Pining ningkan suruhin nira inkoyan ningkan isi pleng kang lo lapen Karbi Anglong Autonomous Council PWD EM lapen Hamren Constituency MACC tamen nang humri repin lang lapen lapang so towar Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram long hang sitame la so towar sik chehelat bomlo la so towar kang raet chetek tikang long ledet ma tetek long le chikrong det ma puta mathada meme towar kang rai adi malong kaching koy mate accident da prang jiaphan angring do bong lepasi ong dungara tum ning jepon lasi prajin pen Karbi Anglong Autonomous Council laphan lapang so towar kang rai adi malong kaching ridam jiaphan kachuning ripon pedo kolonga pen bertapang dakon cesong timung news 24 Karbi Anglong pinge berta lapan sikang taniglo demi thakmi kardom